من گفتم. Ben dedim. تو میتونی خونم رو بفروشی؟ Sen evimi satabilir misin? دوستم گفت. Arkadaşım dedi. نه. Hayır. من نمیتونم خونت رو بفروشم. Ben evini satamam. من گفتم. Ben dedim. تو میتونی رستورانم رو بفروشی؟ Sen restoranımı satabilir misin? دوستم گفت. Arkadaşım dedi. نه. Hayır. من نمیتونم رستورانت رو بفروشم. Ben restoranını satamam.